Bu, Ayah, keren nih bajunya. ya iya atuh, kriket. Pasti mantap kriket mah. Keren. Anu kamari pas hajatan kamarinya, anu nikahan. Eta sahanya, keur mah saya teh geus geulis gitu nya. Jadi buat kita mah geulis gitu. Di make upna kusaha eta teh? Ku Sari Wedding Service Alamatnya di mana? di Jalan Pamagarsari nomor 47, Oh. Sari. Ari IG-na kadueun teu? IG-nya ada. Tinggal follow aja di IG. Oh, Sari Wedding. Tahu nggak Vanessa Bila? Tahu. Nah, make upnya langganannya di situ. Pantesan atuh mantap atuh kitu mah. Mantap. Berarti kita lamun ukuran atau hajatan mau naik di make up, berarti nggak usah jauh-jauh ke Sari Wedding aja ya. Iya. Atuh mantap atuh gitu malah. Berarti lamun di make up ke Sari Wedding, tapi lamun beli kaos ke kriket. Nah, dibuka we na online shopna. Kari pencet kriket kayak pokoknya mah bahanna mantap, sablon HD, kualitasnya mantap. Lamun naik di make up, ke Sari Wedding we atur nuhun.